Awasalya. Ay nawaw. Sa anak amakiapa no sa andak akinarit-karit day dya Berta Romel. Binaganda ka laing ka ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo itipila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, noadda nga min tipila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabyan kami matan itigayom ko. Ura niya pa'y tirason mo, kamali ta. No pila nga main. Di ka kadiag pa importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Amumat akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang Berta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespe-respeto kaya mat. Makabalas akto. Saan laang amay may sa ti aldaw. Awan na tamo ko. Amang nagpatinggalaang manan iti sa uday ta. Agin tuturod ka manin. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat amang ikalay sa kenkwana. Naku nampay. Si dagiti ubing. No kasta ti lang ti maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlagan iti day ta babae. Di na ammo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo't. Ay, lawaw. Apay ka di Berta, anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunkunada pa'y iti tumboy agayim na. Ay, di mo latan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo day ta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul uli magtayo laang? Una, ng sayang mo't yung oras mo kinkwana, anak ka. Di mo sayangan yung oras mo iti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa'y tiyo muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak tiim muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa'y ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asika ka na yun ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat kong. Saan laang nga itati aldaw? Katun mat nga min nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga raud. Saan to mapasamak day ta? Nga men, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakitak tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatangak adagos. Talaga kalaban ng amin nakalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramiden da kita tattao kanyak. Awan tilaban da. Awan tilaban da iti siga kas kanyak. Feeling ka mat. Nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat amo ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Romel. Ngamen, mangagpailaang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtigtigergerdan. Ay na,
naging tuturod manin. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na, di kagban asiga dya parataan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidek Asihin mo ti mayat nga pilpila iti nabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggag dati boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan daking ka. Idi pa'y kuma, kinalaban dakla kay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langay. Diyak ka iti makikidran king ka. Siyak lang ti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Amumat apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numaladaw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka mateng. Awan magkaya man ti jeep. Masapul nga tricycle lak. Yes, si kabagayam na itasalya. Dituya kun nga agpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oras siya. Rasmal lang kilakag ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalik. Ay nawaw. Sadak ka di nga amamo tata. Ama mo ka. Yung sana mabalik na pagbigyan ka. Tabala na wak magtalitilakan ka. Sabay sa. Itaypay ang nakapilak. Dito yung kay sika kasangsang perbulan. Saan aga po ata awan kag bombantay ka. Kasta na aramidam na kaw. Kayat mo man wano saan. Siyak ti umuna iti pila. Awanan maaramidam tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa ka mat arimwar tatang. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang timpakat na igi paradaan. Hindi ako mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga mata. Yakam mo. Nanyatikin nanday kaya babae. Nakalaalastog launay. Padasan naman ang nga aramidan ti kasta. Aglaban kaming talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na anak ko. Ay, oray tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutang. Ay, kita ang anak ko. Hindi ka magbalin analastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya, tapno saan nga agin sisigan. May paradaan nga agin sisiga day tasal yan, nana. Nakagidan kanukit ni tatang idi nagpasentro. Ay wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije clinic. No kasta makagidan kaw. Ti kayat na kat isaw ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nga agpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan ti kastang ugali day tasal yan, nana. Uray professional, bastusan na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Mara na aklaang manan kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang kanumot ti midwife ije clinic. Asino tinakadamagam iti dayta. Nagiti kalugaran tayo akadwa man nagpila ije clinic iti Lunes. Ay nawaw.
Kasano asaan apumodot ti ulok kat pagpilaan na kit den ijelikod. Wala, talalakay ka no, kan babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan nagreklamo dagiti babakit ken lalakay. Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol namat laang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao, abas bastusan. Ilugar mo mat, ati kinasigam. Taawan mo't ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputan nakaadal. Ti ibagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ado ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay ngayong palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabalas tulat tayo ti dayja a midwife. Sa bagay, Gaputa ni Adal, natangsit mutan. ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusang ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti clinic, tatang? Di ko na ni midwife ket every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat no mo manak. No babaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumuilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na di atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kano ngamin kat agder-derecho iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay clinic, nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga iti agas ni tatang. Alaman nga raw, yalanak man iti maintenance ka, tapno saanan amasapaw, amakipilaak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang alaak ti karton ti agas ka. Dituya ko nga pila. Na, agder-deretso kamit iti sango si kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ah? Hindi mo kasi may babaeng. Sadya mo dati nga tawa. Naa, Nangan mo siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. basol ka. Basol ko natarakyak, iswa ka na yun nga umunak iti pila, Talaga nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik. Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo. Anang nay ko, apay nagkabil ka nga O anya, agsao ka ba? Ipabarangay ka, ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, mapan ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Agpatingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsit kong sasaw. Di na magkam amo tinumano. Ay, meron ka. Pating ka talaga iti sao lahat ang tao. Anya, agsao ka ba?
Masida, sina bakit? Sinigang nga baboy ko naman. Nagsidaan mi kan tatang day talakay. Nakasta, imay ni tatang mo bakit? Wen, inikakmat na ang iti 2,000. Osto tapno at dati igatang takin ni nanang iti masapsapol da. Wen dakas mat nubaybay ak dagiti dadakkel ko. Amok ti sakripisyo da kanyak iti. Uwan bakit? Mawatan ka. Saan ka mo't aparita na tumulong ka dagiti dadakkel mo? Gumatang manita asukar, Jenny, ading ko. Day talaang manong. Uwan ading, naibusan kami nga minita asukar. Ay, wun gayam. Pimasyar ti katugangam di tabalayo idi kalman. Husto ak ka di manong Robert. Ne, kasano alam mo Wen tayo may gimatang ni Marishi na iti karni ti baboy manong. Ipasida na kano iti bisita na. Ah, Tunggal pumasyar dagiti dadakkel na naimas ti ipasangon na asida kadakwada. Iso nga amuklatan amanong. Ay nawaw. Daldalo sa ti bakante asiled, Robert Lakay. dito yung agnaad ni nanang iti duwang aldaw bakit? Ay nawaw. Iti anya aga po nga agnaad ni nanang mo dito'y balay. Awan ti kadwa na balay bakit? At agamin ti seminar ni ading ko Bagyo. Talong aldaw na ijay. Saan mo ta mabalin na baybay aklatan ni nanang agmaymay sa balay? Okay. Mangirwar kan ti extra nga oras. Tapno at dati usarin ni nanang, ha? At damat din nagsukatan tayo. Isupay lang ang ti ipausar mo Anya? Nalabaan mo't kit di dayjay. Di ka madanagan. Ti kagatgatang nga oras ngay. Saan pa'y ama irwar ti kabarbaro nga ulos? Amangan kunak numarugitan. Sapay saan ang naus-usar dayjay. Anya? Oh, nanang. Dahil iti si Radyo. Agyaman aklauna ay Robert anak kaw. Awan da nyaman na nanang. Nalawa mo ti balay mi. No kahit yutag merinda, mapan kailangan iti kusina. Ay wun gayam. Diyak pa makita ti manugang kaw. At iti silad mi nanang. Agbuy-buy ti drama. Ha? Naadik mo gayam ni Sheena iti drama. Kasta ter aramidan na noon ti trabaho na nanang. Part-time na laang ngamin ti inaplayan na trabaho. Gusto tapno maasikaso na kamala ang anak kaw. Kung gayam, anya ti kahit mo asidaan nanang. Noan niya ti adda dita, isulatan anak kaw. Sa anak mo't anapili no may papan iti makan. Tinapatid kanya addaing napawi. Anya nga tati masida, sina bakit? Uray anya ko namo ni nanang. No anya ti adday ti kusina ay kat ison alakay. Puro nateng matanda iti kusina. Ay nawaw, no anya ti adda, iso ti maanusan. Anya nga tanong gumatang tayo ti karne wano bangus dita tersena. Tapno makaraman mo't ni nanang. Manula ang tinabati ang kwarta, Robert. Nasken nga agtipid tayo. Anya? Ay, amokon. Tapno saan apuro natang. Adda tinapanunot ko asidaan tayo. Urayan na ka, tamapanak gumatang ijay istor ni Jenny. Lakwan nakman iti tuyo, mare. Ay nawang, tuyo ti pasidam iti katugangam, mare. Oh, kasanoan na amwam nga adda ti katugangak di tabalay. Kano limabas da manong Robert kan nana Luisa iti sangwanan ti istor ko. Itay, mare. Kat anya kumatibibiyang mo no tuyo ti si dami. Para manamot iti naimas ti katugangam, mare. Ay na, iti kinarigat ti biyag ita, nasken nga agtipid tayo. Ala, agawaam kit di ti mangilako iti tuyo. Ado ti kamatis mi ijay balay. Nalakang amin ti kamatis itaket. Ay nawaw kamot, mare. Di kan sumanood ita. Mangilako kakit din. Amangan no agbaliw pa iti panunot ko. Kat iti sabali nga istor ti
Payasaan kayo nga kinkinawatan ka ni baka mau Robert anak kaw. Awan ti basol mo, nanang. Baka pakonsensya anak kaw. Agawid aklaan nga no kasta. Ay, saan nanang? Urayan yung hagsubli ni ading. Awan ti mga sikaso kada kayo di balay. Amangan no maliwayan nyo man ang timangan. Kasanaw no agapa kayo iti asawam. Korektarek lang ti dakas nga aramidan ta sawak nanang. Saan kumot nga paan no awan ti makagapo? Anya? No da kayo ti umay dito balay. Pag sidaan da kayo iti tuyo. Ngam no dagiti dadakkel na. Apo, karni akanayon. At dapay mirindada. Saan mo ta mabalay na pilitan tayo ti asawam anak ko? Ririn tulakit din no kwa. Wana, ngam kasano kayo mat adadakkel kun ngay. Siyak ti mangisang sangpet iti kwarta dito'y balay. Saan anasayaat ngam imutan na kayo akasta nana? Sa dino ka no ti ayan ni ading mo anak ko. Asidigan lang. Nasaya at no kasta. Kailiw kun ti ulasken pungan ko ijabalay. Kwartayo nana. Day, 2,000 matayaw awat mo anak ko. Awatin nyo, dapno dati igatang iti masapsapol yo. Nakababain sa mat anak ko. Anya ko matipagpainan nyo, kasaan mat akanayon nga at datit itid ko akwarta kada kayo. Sa maysa, siyak mat amis mo timangtad. Saan nyo mat adinawat? Ay, agya manak nga rod anak ko. Dakal atulong na itaw eh. Awan tanyaman na, nanang. Anya day jay, Robert. Tanya bakit? Ha? Ti ko nam siguro kat jak nakita ti inaramid mo. Ay nawaw, idiretsyum ata sa anak mo't amamad to. Nakita ti kwarta nga inyawat mo kananang mo. Anya, Kinisayam kit din, tinduldulin ko ang kwarta. sagpaminsan lang mo't amang tadak kadag iti tadakkel ko. Anya ti dakas ijay. Ipakadam kumamit kanya ka, sana kasta. No si katimang tig kadag iti dadakkel mo, oras saan mo nga ipakada kanya. Okay lang. Awan ti mangeg mo. Ngam no siyak ti mang iti kwarta kadag iti dadakkel ko. Kasta ti reaksyon mo. Amumat nga adayur urnungan ta. Ay, nawaw. Anya nga roti kahit mo Imutak dagiti dadakkel ko. Pangaasim Idi pa amadlaw ko ti kasta nga ugalim. Imutam dagiti dadakkel ko akatugangam. Ay, masurunak launay iti dayta a Robert tatang. Ay nawaw, anya ti inaramid nila kay mau adi mo nagustuhan anak kaw. Agasam, tabasta ikan nalata dagiti dadakkel na iti kwarta. Anya, Saan na pa'y impakada kanyak? panagayat na siguro mo kadagiti dadakkel na. Kaskin ka lang, ano kasta nga, ikan na kami kininanang mo iti kwarta. Basta, marurudak launay kan kwa na. Amo manak kaw, saan ko maakasta? Di ka kadi agbalin nga imot kadagiti katugangam. Sa anak nga imot, tatang. Saan kadi ati bilen dagiti ninong kininong yo idi nagkalay sa kayo? Ket patas laeng ti trato yo kadagiti dadakkel yo ken katugangan yo. Di kay agbalin nga imot. No kasano ti panangisakit ken panangrespetum kada kami kininanang mo. Kasta kumamot kadagiti katugangam anak ko. Nasiputam ka din nung nagawid day a Robert, mare. Nagawi doon, itay pa'y mare. Naggapo siguro iti ayan ni nanang na. Apay nga minakas jay ti tratong kadagiti katugangam mare. Nasaya at damat kan ka. Anya ti kayat mo asawan si ka Jenny. Amo mare. Maupay tirik na ti katugangam. Agraman asawam iti kastangar aramidam. Di ka agsaw akasta taawan ti ammom Jenny. Pakurektar ka kumamot mare. Di mo urayan adumteng ti aldaw amadadaal ti nasayat alinangan niyo iti asawam. Gapo iti kasta nga aramid mo. Di mo imutan ti katugangam. Tagtrab-trabaho magpiman nila kay mo.
Wan, Madam Perlen. Agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah. Wan, Madam. Agmerienda kamin tulatan inton Madam Dama. O sige, da kayo ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Wan, Madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Day tao, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perlain. Anya tiraman na yan, Nana Gloria. Natamnay mo, kasla danumla ang anak kulayan. Ramanak mama, Nana. Pa! Tanumot at talaga, Nana. Oo na yan, day ta Perlain. Agraman to'y pandisal. Duwalaang. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga nuy di pa'y kalman day ta pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anusan talatan akan ng ti pandisal, Nana. Tapno saan ta mabisinan. Nang runa kat awan pa'y mat alas 12. Barang saan akas tati pa meriendada inton bigat, Nana. Saan Daisy? Kisayan talaangan ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay a merienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't langan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na lang, takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sanak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kas jemot lang ti ited da, ay oray sanang. Iso pa'y kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sirsir, biti merienda nga itud na. Makipurdiya ta ka di pa'y iti day di Perlain inton bigat. Ikat ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kas jemanan ti ipamerienda na. Nayunan ta ti balon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kas jay manan ti ited na merienda ta. Santan tun ngagsublay. O sige, kasta nga raw ti aramidon ta. Awan mo ti pichel anang ikargaak iti Diyos tatang. Amangan no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak ko. Adda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Adya kalaki di mo tin Perlain. Pagbalin ng mga tatakaw ti pada batao. Wala, tamamirmiraot dagijay tatang. Anyat amok ngay no agraman pichel kan baso kat kinursunadaan da. Ay lawaw. Adya klase ti kapanunutan day ta. Ay. Kumusta mo tinakipurdiyaan nyo? Daisy, bakit? Nasaya at matlakay. At akati pa'y ti aramidan yun itong bigat? Agsubli kami inton bigat, ta saan pa'y analpas ti raup me. O sige, gundawayang bakit? Habang awan pa'y ti maaramid iti bangkag ta. Wana, ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balatong tay sumulang ti adda. Mayat daytan lakay. Agpeles ken aginanaka pa'y nga ron. Tamangan tayo itong madamdaman bakit? Isagana kong ti pagsukatam. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong nga usarang. Agyaman aklaunay lakay. Agsublida na Gloria kang Daisy itatatang. Isaganak ti meriendada. Da kayon ti makaamu amang tad. Anangay ti ipameriendam kadakwada Perlain. Jay nabati akamote di kalman. Ah, saan ka di pa anabangles day? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa napalabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado anabanglesen day chay. Ni tatang mat. Mabalin pa'y day jay. Nakaref mat. Ay nawaw, tipidem mo ti merienda na iti purdiyaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan tatang. Ay nanak ko, kinaimo, tigas tangan aramid mo. At damot ti kwartam, gumatang kalatak kuman ay ti may sa supot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan tatang.
no agraman merienda, kat iimot mo kadagiti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldo akmet ida tatang. No diyo kayat, siyakla ang timangtad iti meriendada. Amangan no sa balikit diti ita judita. Anya? Anya ti bagayo, madam. Adda trabaho kita, iso nga itid kun ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami, Madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote dayta. Wen, madam. Agrubatak nga rudan. Kitain nyo tar aramiden nyo, Di kay agbunto-bunto ng trabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Saan met, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latta ni Nana Gloria. Anya ti may imbaga ni Perleng, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga ti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Dayta ti jakamuan, Nana. Bareng saan, Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamote, Nana. Ay, talaga nga ing gagara day ta Perleng. No saan akurang titid na merienda, nabangles mag. Anya lakit di matikastuyan ang paspasamak. Pagbalinan datan samot nga animal dito'y, Nana. Ay, addaing tugot ko at tinapay. Isulaangan ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy akanayon. Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kasla saan damat a concern kada tayo. Kaputa makipurpurdiya tayo laang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perleng. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga iso ti makaamo iti merienda. Ito'y kataltalunan, tatabukyo. Nangyagak iti meriendain niyaw, Daisy. Ha? Amok ngamin ang nabanglas. Tinyag ni Perlin iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awate mo kideng. Ay, agyaman kami, tatabukyo. Pasensya kayo. No naladawak Inuray ko pa ngamin apimanaw ti anak ko. Di yu dakdakamatin kinkwana. Alang iyagak iti merienda. Ta sigurado ang makaungot dayjay. Talaga ka di akas dyan ni Madam Perlin, tatabukyo? Sipod pa ide. Tip-tipidin na ti merienda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan. Hindi nak ipangpangag. Manulaang mo ti tinapay di ka tersena. Isumat lagayam, tata. At datim imot na. Isu nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Ang muklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo, Nana Gloria ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka diti aramidan nyo inton o may alawas. Adda ko mamanan ti sabali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglangan ta kinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga Daisy, amangan numakaumay ka. Awan sapay mo ilaang ti aramidan nyo iti bangkagyo. Kasla iso ti kunan nila kay mo, idinasabat ko iji paradaan. Ay, kwa, Madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon to no kasanaw. Nasakit nga min ti bagbagik. Makabanog ti agrap. Kayat mo ka di pa itagtrabaho iti dayjay a Perleng, Daisy. Saan, Nana? Apay nga raw, akas diti na isungbat mo kunkwa na itay. Nagrasunak laang tapno saan ang maupay, Nana. Sa bagay mo't kit di Ngam kasano nga rod abaliwan na ti kasjay nga aramid na no agul uli magtayaw. Ay nawaw.
Andan to siguro, nana. Nariga ti agtrabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, nana. Urayan niya kumaameryenda, basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan, nayunan na lang ang tipurdiya tayo, tada tayon ti makaamo iti merienda tayo. Siyempre, di na kayat tatag tip-tipid ka nga road. Lukas jay lang, awanan ti mayat ang makipurdiya kan kwa na. Merienda pa lang kat imo tayo. Ang mga nubumaknang kat agraman tangdan tayo, tipidan na matan. Daytapay ti may sa pampanunutok itay daisy. Naimbag ko na tainted na lapta ti tangdan ang nagsasaritaan tayaw. Nusan talagang agreklamo. Nalpasan tira plakay. Nakasta, awanan, ti paramid ni Perling ka na kayo. Ada ko mapaya. Jakon kaya tag sublay jay lakay. Ha? Apay mo bakit? Naimot mat. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang nabangles matitid na. Ay nawaw, nakasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perling. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumaakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Ni tatabok yung tupay nga amanak di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Gulo ano agreklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya Iti anya aga po. Kat inted kumatitang danda idi nakiraop da. Itikas di atratom katakwada. Namnamaang pailaan ang sublida. Ay nawaw. Apay akasta kayon, tatang. Iimot kay ti merienda Perling anak ko. Nusan ako rang, tayo nabayagmad nga istak ti itid mo. Nukas di bilaang, saan ka kuman anang tay? Pagyamanan da tamang tedakla ta iti libre a meriendada. Basta siyak, maisalaing ti sigurado Perling anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kastamot ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa Ay, nawaw! Simbang pagkamagaya mo anak ko. At di mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Ay, awanen ti mayat a makipurdiya kanyak, tatang. Nangag mo ka din ti agwarwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan, tatang. Isu siguro nga awan ti mayat a makipurdiya. Tanadamag dan ti maipapan iti day tabanag. Ay, basol mo mo lang Hindi pa nga ibagbagakeng ka nga iwanam na iti trabahador mo. Ngam di nak ipangpangag. Ura sino mo't anak ko. Madismayada, no ti busda, kat di na amo ti mangisakit iti pada na tao. Uy, basol kun, tatang. Itatawanin ti mayat a makipurdiyaking ka. Ano sa mo na? Ano sa mon akong trataan dagiti ipaaramid mo kuma? Ay, diyak kabailan nga aramiden amin, tatang. Sapay nagdadagsen at trabaho. Dahita kumati pinanunot mo, sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali rugya mo dagtrabaho, tapno isupay ti mal
Yung timpagatan mo kasirula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin nga. Anya? Ay nawo, apay kaslasaan ka anaragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan met no low quality da ito'y. Nang runa kat kunam alalakain laang. Mayat ti quality na rita kasirula bakit? Kita ang gamin asak ba yung agsao ka? Napuskul mo piman. Kasanoan na ibagam amayat ti quality na? Kat lalakain laang. Gumatang ka ngagpaiso iti gamit. Ngamday tay met lalakain. Low quality akanayon lakay. Ay nawo, pilpilyat mo bakit? Saan nga amin analaka kat low quality? Saan mo nga amin anangina kat high quality? Hay, isublim day ta kasirola. Sakto lang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Dorcas. Diyak kayat ti gamit alalakain laang. No di mo kayat, ilakok langan kin Nana Roseng. Nana Roseng, adda kayo kade. Nana! Ada Henry. Ada ka di masapul mau. Nana, amangan ko naknukayat yung agatangan to kasirula. Kunak man no ginatang mo day ta para kan di ba ka mau. Kumaa, ngamti namot kayat nana. Isulat ta ka no ti gumatang no agpasintro dakin kumari na adorkas. Ay nawaw. Apay ka naw. Mayat mo day ta kasirula. Makita na puskol. Di na kano kayat tinaglalaka kasirula, nana. No kasta. Masapaw latay nginginaan na kasirula ti kayat na. Kasta nga ron, nana. Sigun kang kuwana kat low quality ti ginatang ko, ta naglalaka ka no. Mahilig magaya mi tinangina ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana. Uray, Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw. Nakita ka gimatang nila kay mo iti kaserola idi na minsan na mare. Gimatang agpaiso, ngamday tay kit din sagto 250 laang ti ginatang na. O di mayat mare. Nakatipid kayo. Ay na Mari, jak kayat tinalaka laang agamitan niya. Anya nga ron ti kayat mo ngay mare. Masapul ang nginginaan. Una, tapno mayat met ti quality na. Ay na mare. Saan nga amin analaka ket low quality? Si kakit dimot. Ay, basta siya. Diyay nginginaan ti gatangak, Mari. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta mare Sophia. ay nawa. Nakangin na mo tanda ito akasirula, bakit? Ay, di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasem man ta 500. Ay, nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngamnukit kita. Kaslabas sila mo tinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Anya abas si tinagdumaan da alaw lawatem dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamen, dakkel ti diferensyada. Ay wala. Talaga adakkel ti diferensyada. Tasika, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita. Basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginapuskul ti ginatang ko idi ako nam alo quality. Gaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kuna manang. Agpakalaing ka man ngamin ditan ka. Kita abakit. San aga po taad dati makitkitam akwarta. Kat gastos kamit agastos. Lumabalin, agtipid ka kumamit Nagag ko, ngagbinbinog kaw kayo kini Henry itay aldaw, supyanak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin, kasirula kun kunayo may. Hay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirola. Ngamtay lalakaan kit den ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman ta nakatipid kayo anak ko.
Tinapatid, kit maaramat yun ay ta kasirula. Diyak kaya't ti gamit alalakaan laeng tatang, talo quality. Iso agim matangak itinangina, tatang. Anya, aging gagayam ita, kit mahilig kay tinangin na anak ko. Una, tapno sigurado ang mayat ti quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek, no makitkita dadagiti nginginaan agamit, no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin anangin, kit high quality. Saan mo't nga amin alalaka kit low quality. Naskan na ta apilyam alasaya, dagiti gatang manak ko. Ay, agpada kayo iti mindset kan Henry, tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagiyo. Ita panawin, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas nakunak itayoy, saan nga amin analaka, ket madi ti quality na. Malagip mo, tay ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Ang saan mo't anagbayag, nadadain. Rumwarak ita, Henry. So di no ti papanambakit. Naperdi ti planggana tayo. Gumatangak iti baro. Siya kun ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, katay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Kanya kalaki di mo tan bakit? Dubli trabaho mo't laeng manen no si kati ibaon ko. Sigurado adita ig-igid manen ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatahag ti may sa abanag. Kita agpay mo't ano mayat ti quality na. Ulitek manan saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangain, ket low quality mo tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anakangin ngina a lipstick ngayon pagatang mo day. Nangina, ngam saan mo gayam a waterproof. Ay Huston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagam. Ay na, nagmamayat tila ko daan t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mare Dorcas. Kunak man no palanggana lang ti gagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko ija palingki, Mare. Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usaran ti anak ko. No kayat mo akit isurok kin ka, Mare, tapno makatipid ka. Apay pailaang kat mabalin mat agumatangak dito'y mall, no kayat ko, Mare. Nalaklaka ti presyo dahil dyan naggatangak, Mare. Makatipid ka ano dyan ti paggatangam. Ay na, Mare, amumat asa anak ang mahilig itilalakain laang agamit. Nginginaan laang ti kayat ko, Mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kanlakay ko. Sigurado ka, Mare? Kabailam abayadan dagita ka nagngingina? At dapay kwartak, Mare. Si kakit di man. Di ka di madanagan. Taad dati extra manik ditoy. Awan ti plano nga umutang kan ka. Oh, gimatangak iti badom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanay kan ka. Agurek. Mulsa mo, tinakagatangam ka dagitoy, Sophia, bakit? Wun, talaga ang nginginaan dagita, Lakay. Ay, nawaw. Isupay kida gastos. Sapay nagngingina. Ang damot ti kastoy alako da ije palengke. Naglalakapay, bakit? Ay, si kalangarudan tinaigatangan, nagadupay laeng mga ibagbagam dita. Wen ata sayang ti kwarta. No ije palengke ti gimatangam, di may kuma. Nakatipid kuma. Mom Henry, maminsan laeng agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kayat, mudtoy dagita abado, taitad kulaangan iti sabali.
tuldulin ko. Ay nawaw. Panagkunakit nasken adumawat akmanen ken lakay ko. Aba, nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag, di pampanunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay, nawaw. Kanya day tamanin. Di mo maten irimit ti sweldom kanyak. Lumay pa pa niti sweldo. Talaga asan kon nga irimitkin ka. Iti anya aga po kat asawa nak. Siyak ti babae. Ngaputan na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarut itinginginayan na gamit. Ah, May busti kwarta no kasta ka na yun, bakit? Ibirbirok mo ti pagkasgastusam. ha? No kasta, awan pa nagtalak mo kanyak. Ammom ti song batday ta sa lutsod mo, bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno ammom ti rigat tagsapul iti kwarta. San lang nga taggastos ti paglayam? Ay nawaw. Ne, bad trip kan samot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di na matan irimit ti sweldo na kanya. Day takit din, Mare. Among pa'y ti ko na, Mare. Agtrabaho ang kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, husto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigas-gastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapulan nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Na, uray si ka, Mare. Kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalakalaang dagi jay. No nalaing kalakit ding agpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Ay, unay matanda ti apo sa ti kaaruba. Di na ammo ti maabog. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Natinagan ti kasirula ginatang ko itinangina. Ay, Kanya day ta. Kasirula mo't ginangag ko anatnag. ti kasirula ginatang ko itinangina lakay. Ha? Ay, nawaw. Nakupit mo tayo. Ay, makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit. Kanaabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Nangina ti pinanggatang ko iti dayta kasirula. Isarang mo ngamin iti init tapno makitam ti bagbaga. Ay, awanan. Talagaan na dadaulan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itaapal ko. Dayta, te high quality nga ibagbagam, Sophia. Ay, nawaw, di ka mag-agsao akas na Dayta, te high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit ka na abutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Unak tumat ngamin king kabakit. Ita apanawon, saan lang ang apresyo ti pagbasaran, taadadagiti mananggundaway. Saan nga amin anangina ket high quality. Saan mo't nga amin alalaka ket low quality. Iso nga rugad dati matatayo, amang kita. Winan, kamalikon. Sorry Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasirula ginatang yukan lakay ko, Nana Roseng? Ay, mayat. Nakupek nga mabalin pa'y amausar. Natinag nga miniti na bitlaw. Saan latamat anaabutan? Ay, kat mayat anana. Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wen mata, Sophia. Apa yan nasa ludsud mau? Gumatangak mo't iti kasirola mi akas tanana. Nadadaal nga min adagos, te ginatang ko iti nangina. Ay, wen. Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano itinangina. Di mo kano kayat tinalaka agamit.
Kanayon mo pa'y kanu nga uyawan, no kastaan nala katigat-gatangan nila kay mo agamit yaw. Day tati kang malik, nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan mat gayam nga amin? At dadagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. At damat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyan tayo. Word, uray nala ka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Ay, mayat lata ah. Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, nawaw! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napinta